pastor ko iman, okay tu tabuli, tu pastor ko iman. Punganami, di kami marilah di Denmaseman, berteman sa taman Mai Malaka. Sarigi kami di Denmaseman, berteman sa taman maka kekenukan. Ingay demi agama miyaya tamanian, kumaulat so ingat sarigi kami kapagilayanan, imanku kadena Rasul alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun. اللهم صل وسلم على رسول الله مبعوث فينا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Pemerintahan Allah yang kana nama ana assalam na ebagar katan Allah lamulang katawan nama pasade na adung kona pemamakinugu sisadi na mga pada menteri dunia mga pagaritan mga bagaitan na ditarusya di salam Ketanam Tua Bagaitan masih Naida Haji Abdul Hamid, kemudian Ketua si Rahma Abdul Hamid, si Enan Mata tahu sanganan na France Safaris. Yang na Faris na mas mata na Muslim Islam, adi sa Muslim sa Pilipinas. France. Kasus Salman Al-Farisi na pada ng mga sahabat Nabi. Nah, ini bitu Salman Al-Farisi ka ataga Faris. Ataga Faris. Kenapa Arab? Dataru Bilal bin Rabah radhiyallahu an nabashkan yang Arab. Inu miyatahu syamaka Bilal bin Rabah ka miyatahu syar'u ka tabiyun nabi syaiskane. Artagishkane na habasa. Ayataru na habasa na dia mana na YouTube ya. Oto meshabutan ho. Silamtan po na mo to pagalitan mo si Dr. Muhammad Aqik Dardagan. Lang manod na mga gobyerno mga pagalitan. Pagalitan na Allah dia mana salam na ibagar katan wala lang. Kenapa ayam mana salam na dia daerah tabi na puno na miya purun atau di mamagitungan. Na jahil itu agak nebak na di pamagitong mana itu nana. Kadingan puisian kata nak cuma anak salam. Desumnya mana tu sahaja nak salam penuh tu. Ada tu salam. Oh di nana mele nak di derwaka ada di pamagitong masih sekretari. Atau nana. Kadingan dikata di nani kata nak cuma anak salam. Tapi bisu di derwaka akan nak bergerak nak salam penuh tu. Jadi dia nak salam. Kenapa tak? Mama kasih meninggal bersama rata. Tapi mama kasih minggu. Dia kayak assalam. Nangaram penwalaan kanan assalam. Bersabagi ke mga ulama. Na ini setairan sadar terbiram pakapipaan. Ayat dia nam belina kerakanu pada adat nadian kanan assalam. Amana benar dia lihat pada adat. So salam nangarangan Allah. Siapa kira tiga di dua? Dan tawakkal Allah. Ya salam, ayam assalam nakalilintan. Dia menangkahkan dua katanya pagar yang nama manikir. Pada saat Allah dia nama magariari. Dengan manikir dengan sekai bayar dia udah mutai sama. Namun syarat. Bila orang bagi jalan dan domingo mulai sama hari. Karena salah kami terutama saya
Tadi kami abal. Ya mana ni abal subhanallah taala. Hari mana jauh. Mana ni mengarif Allah. Nabi kaya khandua kapal mengenik Allah. Jadi pernah dikambilang atawan. Patang abas sama tawa pagari anak profesional. Yun ni mga tawa kusubal sa ilamuhin. Tapos sana ilusong. Di ka bang siya ko agama. Ino man digira kaya miya gagama, namigala ko agama. Aswana kataw niya, dataro mga ulama, dataro mga profesional, miya kalala ka pa kabupiyan. Labor ng expert ka sa Tagalog English, kami kalabulbula magkasagot tiro ng tao, ano ka mga sarwang. Kalau tu ada Tagalog, ada berada bisa, ada pernah English kan. Baka ada mga pumusya at mga sarwa. Hindi ka di magam. Baka kayo lumay na sa tawa. At yan ang yatapin terus ng orang tengah. Hindi ka pagkakabuti. Baka nagyato siya ng mga alam niya pagimang mga kasaglawan na reminder, eternal reminder na basta di ka katawan na di ka gagagal na di ka pagtagal sa ginawa nga. Ito lang ang tamiyagi ma'am na miyaginot na amang. Kaya niya wala sa marami. Na amang lalong siya ito ba amang na pwede miyaginot sa imang. At yes bukan. Dahil ba ka siya na miyaginot naman kung miyagin ma'am. Kami na ka na di makapatil. Nakauta lagi ako maroko na pwede makasing na. Nabapagagin Allah Akbar. Nabi ni kapakasan niyo. Nabi ni pagkakagira. Niya katitin na siya manis. Hinakatay at hindi nga dimantay. At berang dimantay na patra di matang tiro. Basta man anak ding kakatawan na obang ka ding kalabag kasya ding kakatawan. Ayaw katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam Natina halaka rajulani miya binasa ang kaya adua amama tu Nabi. Paganayon tu Nabi atawa miya binasa amama na alimul fajir na sumia kaswa abaran siya. Mamana miya kaswa nagkakalumpan niyan o di na diyan ni ganabakan adiyang kota ganabakan Dungu makam dia guna. Khadwa tu Nabi amya bin Sya amama na abidul jahil na syatawa oripan wallah abuda enoranti. Na diri menoranti syatawa mengatabiarkan na di seminar. Ate pakandir na diyan kay mga pagaritan sige manijira ko nga mga babae niya. Adi na station. Na ayaman na niya nakanaban na oras ka na di gumentay. Ori na sa mga padali sini tetaro kana ba sa kamu. Aso sa na kaya di mo nang pinmantay. Abo ko kalubati. Wah importante na sa mga padali tetaro. Wah naman siya man na nakapaganan. Pada sa kapaganan na dia isuhun so ori pun Allah abuda adi paganan ko agama namanya binasanan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Naman kata miyak kapiragun adin kaya seminar tan nak pakai mana obama kada ke informa alim nak pakai isyakanu ibakan tu saya nak ayam ada alim ka ana gertun rakanu matau na di budi nak tero ka kaya paman ka tu rakani mantu sakana si samara na ada na seminar oh ana igra ada mahkamah ta'lim na muta'awner yo mutakir sa muta'amanian na seminar amestra Nasa kanya ni dimbayas, kanya ni dita'lim. Na kau tu apaganay apu syatamu. Naging katatago sa barda. O ba, makna na aalaman. Karena bababarda sa bitero. Aalaman na dinis. Para dipilih sa mga bayi. Sagir. Na kau tu ditero. Na tiga ka na antay niya alima. Na mga giro sa karoman niya na. Alay, kanabanan alima ka. Mastranan. Kadarudog pa akan. Na tiga ka na mataan kain nakatakan na alima. Kadina mita nila ng sualima. Ikapya pe kadilibir sa wasyata. Nah kenapa mana sihnya bumi aswa sang kota seminarian. Allahu akbar mengarit Allah. Kadian kamanan kay akata na
bagai wallah kau tahu kebayaan yang akan begini. Ibut penimili wallah. Wa ma utitum min al-ilm illa qalila. La abarkhal ibn bagai wallah ilmu ilun tanam ya itu. Ubaqi diteru tahu akela amku ilmu. Ubanya diteru am ya kalangan kum ya kalangan. Kami terus pasing kas wallah. Ka ayat itu wallah. Nada abarka ini bagai wallah ilmu ilun tanam ya itu. Betara maju mutaluba. Bagi kono pemakanan nem sangkot ala kawak karabau. Nah, pengkira dena una anakan kami akala lain dah kata tak benar. Nah, bagi kono mepaka. Nah, medenya ala kawak karabau. Kenapa sebab lagi dah kana kawak karabau? Otak ayam ananian na isyautu adima pihak muslim akabarin aginonin ama poruskan. Yani khagi mutafragari khana profession. Profesor, artinya Bilal bin Rabah, nama nak kita guru wala sahaja, nak guru tolamun. Bilal bin Rabah, nak timu sulamun nama sahabat, nak tabiu, nak syakanin emai tamun amama. Awin nak kena bini lewala nama tak itumian. Ayat fitrul Nabi, nak Inna Allah Taala la yanzur ala suwarikum, wala ahsabikum, wala amwalikum, walakin Allah yanzur ala qulubikum wa a'malikum. Mata ada turunami asya Allah nak dini yang bagi lagi semangat buntaliu nak semangat lawasiu nak semangat bangsaniu nak semangat tamukiu saya bagi lagi wallah nak dia kanan abang aku sayu aku semangat gelabakiu upama ka ayat bagi lagi wallah nak buntal nak tabir kanu kanu mengatatai aku sekarang mengapagari mengabubin adi mantu dimentai saya istisykan nak kerpakaya tabir nak ada maka surga. Mama kaya buah pagi wala na buntar, aba na buntar na matay. Ternyata ni siya tahu ada buntar yan. Ay ako na ba yung buntar yan? Asal siya buwan nakara. At inabuhin ginatuma ko pa rin makapagong buntar. Akapatay naman. Habang diyan kaya kamana. Ay ako na ba yung pagi wala na buntar? Kanap man na ba tigitan na ano? Kaya ko na repair na buntar na ka ibubis pagi Allah. Kanap ba ini saparo agama adik anak kasus sedita buntar. Atau nama mga bayi dengan guna kebelan. Apa yang dikatakan orang mana ya? Tidak terpenuhi. Asyik Pertanyaan di mana kita akan bicara dengan karena Allah. Fadlan ala jamil khalaik. Pihak kalau bicara Allah kalau nama keadaan sekitarnya. Kasus manusia nak tabir kan. Nak apa yang benda abuntal yang ina komas amai itu. Na ilang kakagya kumakal agkasyag kami akatay kami referin aginonya kakal bina na manusia ini berun Allah akapasan jadi ng mga binata pwede mataron maripe pwede meling akarabo maberis pwede na pwede meling asap ya magartipisyan magartipisyan mabo o kadi na nini kado na sama pa na ini kapre tapi dia bini pala naman tanong ko Allah Ta'ala nagitanya kami din ko Allah Ta'ala Allahu Akbar Allah. Orangnya ayat pagar nak kerakanu menguripun Allah. Nah dia kaya mi'ali Nabi sallallahu alaihi wasallam agbalui agishin to tanong kumang kubur. Sama na ya. Na ayalang ba iman to pagpunayong tanong man tubali. Pangintakwal na kanapa siya ba iman to? Nak kubur. Mada terus sang dunia nak eka pada transparan tanah nak kubur. Nak sisa dia kaya amia ka peraulan nak kepakai terulang. Amia kada kalau dini mantu mengatuan itu amia nguna salah saja kana kubur. Berboya anak yang pengusaha tanakan berbuatau. Sasa dua pulau bisa jadi. Nak pepeka okapan ini yang samargas. Ini nak pepeka berpersekali sekalian. Nanya no kepo pugu kapana de batina biyo tuna me abube. La khagi kama tuna pugiro shi ina na da ola ino khanan. Na ini lagi adim kai awat ta ini na una de tarot turugan. Na ini pada lagu sisa public sa hospital. Sa marawi na ko to adong panamirampai kasi minit tama sa pamping na kedaan dun sa nyawa. Kemudian dua pulau bisa identian. First kali sengaja malu-malu Abu Bayi. Nah kenapa ayat ini penting? Nama haibalan. Apa maka tuwin na haibalan? Nama terwira kena ilaf sekitar tengakan. Bukan bergakha
Sekita yang maknanya nak berbalakan miau mas ajan. Kasuman sumalik kena maut. Nak kena aba basta aku kan kanya sanyawa. Kena aba san sakhabe aginonian. Nak peguan yang sanyawa. Jawas. Nami tu dengan nak yang tu dengan nami alam lebih. Nanti nak otak ni nak apa lagi? Mata mulut. Benar lah nak tahu saja kan dia nak kawan ni sanyawa. Oh, lagi di basta abang tanya Quran sanyawa. Oh di mata rotop suajan. Jadi kita dipanggil Allah. Apa bakalan dunia seumur tanah Allah. Air kata nama pihak syariah, air kata nama pihak. Apabila kena kaki dia nak berbuka bangunan dari kami dengan tawan. Padahal dia kira apa nama bangunan ni. Dan nama dia kena ya Allah, bagi aku masyarakat perak. Ya Allah, bagi aku masyarakat. Nah, upama kan gede kanan dan taruh kapenya. Lama nak apa sudah bila ayub. Nah, kaki komando lawas yang kami kafe toragon, dapat kesagi sudah bila ayub. Nah, kau tak apa mengani buku Allah. Nah, lama kenapa dulu merik mengani buku Allah? Rabbi masanni adur, Rabbi masanni adur, karena nakan, nasyaka ini rakan ni kira-kira. Nah, kira kau nak punya nama tamangul dah elenya. Ang tak kemula lawasnya. Betul. Oh ayam mampir kanuna pegana ni orang kaya asafan. Datang terus senyum nak pegana ni. Nak udah kanuna mampir nak kena kaya ni. Nak pamat ipamat tadi dulu. Dan mana kami mengenai Allah nak ada banyak diri kami kemudian Allah. Ya Allah, bagaimana kau nak kau nak dia kena ke. Apa yang kami dah tahu? Apa yang kami mengenai dari kami dah tahu? Dan terus Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akagin kau ketina ano Firaun Nabi Syamang sundarunya. Amau syar sanai. Dia mana naik? Nasi iman datang sa Egypt, sa Misr. Nami akaguro kalin sa mga kaumian, mga pagkaumian. At yun Musa na andun tanong pagagaw. Kakatay ang maknanya nakiliputan tanong Firaun Nabi Syamang sundarunya. Na andun tanong pagukin. Ilawasay wala. Na di tanong kadarapas ka mabalangan nawasay. Na madalang pananawasay. Nah, bagaimana sama saya karena nakal, upah kami ada yang kaya lawasi. Atau dia bicara Musa. Lama nama tapi siapa pamangan ini kami dengar tawan. Inna Rabbi sayahdini. Mata ada syokan nak ni tururakan. Mata ada syokan nak ni tururakan. Nah, dema tina biarkan suara. Artinya hai Musa. Nalam pintan keadilan kanan atak kenaka tongkas kasadian kanan alawasai nak kagir ko ilam pintan dah 10 abudu alanan akhir pelanan sadian kota alawasai. Nah ayah bumi gagon adiun kota ada rektor nasa satiman oh nah 10 abudu ka inoto ke 10 abudu alanan 10 abudu kabang sasokau Musa nah diputetengua. Nah, kami pernah membagi dum serana. Pernah kami manusia lagi bagi dum poigin. Kasih lima bisa igin. Namanya lagi dum semua Allah Taala idrib bi'asaka fanfajara minhu 12 aina. Kada alima kullu an-nas masrabahu. Namanya lagi dum Allah Musa yang anak tekan-tekan lami tidak kasangan atau. Nah, ini lam bitiano dah 10 gudu akiapunan e. 10 gudu e. Kadi tetemu. Kadi mana nggak dikata tunggu nak kenapa gue pernikah berbagu normal kata rumah asempu pakasan. Nah ayah buah ayah mana dia nak pergi pademun nak di kota aparat tengah Allah. Kailah mana nak pergi Islam tapi ada kontrol dari saginawa. Kadi nak kapag Islam nak inu mampu nak kapag Islam kapag berikan keaginawangka, kapag kontrol keaginawangka. Oh pemagan takanan na lima bagan tapadan ada kami sosado kiswas ko sanga ada ni ropat temudu dah. Kedu sakupan. Nak kaya berikan kaginawa nga. Elang mana di pergi Islam ada kontrolir. Tabi oh. Mapaganda sa pagyan na ini tirapan yan. Oy ba, mata malay ni kapira, matan wala kapira na. Paburaga na tinaw iba. Nakatawa, miyak kanila na siya. Ito pinagladan ka na kapamaganda. Basta kaya beraman, ang puta lang na diligan, gabali wa malian. Tumusok ka parang buwak. Kaya buah kapriler kawan Allah Ta'ala tugulabi nasong kapapya maganta ka na panganikon syarila kaprila ang kanyan. Orila kanyan, aprila ka wala. Di kanyan aprila niya da ka.
pernah berterus nak ada udah ni relehong kau. Kami terus kira nak mida kana tanggilan ka. Pernah berdengar ya kana. Terus ni kana dia gerak dia kan sekali perinah. Rumah pentutur ni khay menengah. Nak para di kedudukan dengan hukum agama. Tapi kan dia mengalih penolak Allah. Nah, samanan. Nah, antara bisa ni kapamangan ni. Nah, ayah kapamangan ni mana orang penolak. Asal kapamangan ni, kenapa ibu ibu kapamangan ni nak kita ginawan? Ada lagi lah mana ibu ibu pasnya nak kita ginawan ni. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kita walillahil asma'il husna fad'u biha. Semangat naran amanga pipia narakanan wallah. Atau yang naran wal amanga pipia. Ada terang assalam, al-ghafur, al-syakur, al-badi', al-mani, al-rahim, al-rahman, al-thawab, al-basir. Nah ayam kau berdoa dengan Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Jabbar. Nah ayam pernah kapang menik Allah. Nah ayam nanin nak kapagin minu. Ya Allah, kenapa kan ya Allah? Nabi Syekh berjalan nada. Ia tu nasi sekatan nak buat utara. Bahan nasi sekatan nak buat utara. Akhir sudah terima di pandang apa nasi Allah. Ya Allah, ini aku kaya Allah. Pakatau tahu kaya Allah. Kekebayaan kalian. Karena mana ayah kandungan dia pada mana sepepekas sebelah datar kata ya Allah. Oh ya Allah. Apa ni cok mani kapan? Ada kali kita ada yang ni bimani pada jawab ni orang kaya Allah. Ini salah masuk etik kita nak wala nak. Ubah kita musyawarah tanah kita kawan utara. Waktu beliau macam apa ni pada ni. Kaya nak apa lagi di tanah di doa. Dah pergi perintah orang sumber anak stanu. Sangat tahu memasumi pun Nabi. Dengan ya Rasulullah, fa'in lam yakun lahu walidani fi dunia, fama yaf'al. Dengan ya Rasulullah, amai kasut tahu, nadam bola anak yang kadang terima Allah. Fama yaf'al, na antuna isu inu tahu. Amai kasyama ina miuna mau pak, na si ina miatai, na antuna isu ini. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasaddaqu anhuma napaka sedekah angkat tu Nabi bit'am siapa menengkan kau tergi ijalin omangatau igira anam ya belag kira na terima Allah na ayam maknanya na lamuna pelawin na lamuna petibo na pekakaliran ayamnya tirau na dituni sedekah adin kota adok siran dia mana dalil kanu dia dalil tanunu kasusahnu. Nah, kena abang kumpah karena tak adir kanan akan gawi apa menerima kaum apa tebongka nak berpegang nak. Ayat Peter Nabi nanti nak ij'alu ta'aman li'ali Ja'far. Ubahkan tiba pembawa tanu Ja'far. Kami ada Ja'far nak bergemi kanu sapangankan. Begini pembawa tan Ja'far ka Amirul Kiram bin Abi Dhabi. Nah, sekarang nama Nabi ulah lantar mana? Benar kan betul pergi sapangankan. Betul biar sapangankan seberitan. Kasari mau tamat sama bina, ayah kaya dengan apa mana kan? Kalau ayah kaya dengan apa pirah, kaya dengan apa mana kan? Ada pirah. Nada adida kita mengapa mau nak hadis itu? Nak umani penawi ko Ja'far, apa tiborun? Nak pergi siapa mana kan? Nak sekarang mana? Kenapa apa mana nak pergi terus? Apa terus dia dia sobri? Kadi mana apa dia? Bawa mana itu? Bawa nak tanok aterang alang berwa. Kadi mana dia? Bawa sabun aterang alang berwa. Namanya apa mana? Pati bawa peto aterang berwa. Tibi bela pada perlu. Matu betul nak kaya lepotan. Sekarang yang mana dia pengusiatan. Mana dia nama lu tahu pergi dengan kota Amasya. Kadi mana kaya ada tahu sekarang namanya kapia dia. Bangada dia sebre. Nah, sehari saya kiri kau. Pemasa mana sampai pemasa liter. Allahu Akbar. Kadi mana absu tahu? Kadi tina bana. Nah, may loman magumane hapa magutan na. Mata wala kami naman ay utang. Di utang, andin mabiyana niya patago.
Nada mah kayaknya nggak usah stisya. Barangkali beberapa sasipulan. Siapa akan, seenakan, kalau makan, orang awak takkan. Kata dia Allah Taala, Nabi ni apa kata kau berkan? Alam mana ayam mana ni? Nabi ni kue mesya bangsa. Mana tu ni? Lau nak kia utang anak. Ayo utang anak. Tapi dia kau ni mo. Kami atas siapa? Kamu utang mana yang lain? Apa maka kalau abah kapal utang anak dia bagaimana kan ada kan yang terbagi, ada kakak orang itu. Nak usah kata bang. Kemudian utang mana ni? Nanti bagaimana kan ada kata dulu ada kan yang terbagi, ada di mana lu? Ya buaya. Aduh tiap bagaimana kan kaki aku apa tangga pun ada kan yang terbagi. Kelar ruang kapal utang. Aduh. Dia memang dia perlu lutar. Maknanya nak syukur sudah nak kena abadi kepakai adik kadipakai sedekah soloksa. Ia tersedekah bita'am pakai sedekah anu syarat tunggu nabi saya maknanya nak panganekan apa menekan. Dia mau mengakai sedekah apa sedekah kau yang maknanya namanya apa? Ada taimian, ada orasian, sabi sakap keterangan. Ayah boleh kali apa kasih dengan pembela harus kata dia. Nah kira kami yang agak tosanian, nama masuk tu sana kalau sedang. Dia tidak, dia mengakaribatan. Oh dia mutasanya apa keterangan kamu kakak sapera. Oh anak teman yang akar dengan nak kali lepas nak kamu ada gere, ada apa peniatan kanan no sedang kanan ni amal usiina. Oh nak dari kanan apa kau maku kuba adi kota amal anak senang. Kenapa mana tak ada kapal sedekah pun ada nak kena kita kira mana sama-sama ada di kapal kapal sedekah. Jangan lupa. Itu masalah betul. Bagaimana anggotanya? Nah jika dia kata syahadat Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, amaika ayam maknanya. Orang dia pasangan nak kasih dan antoni mafia suan mama. Amaika dan paman nabi atas ini nak samanya. Nah tu nabi qiraatul Quran. Nak kabar dia asal Quran. Kata dia tu kami kabel utau anak anak sana terima Allah. Nak suatu ia nak buat kabar dia asal Quran. Sabit ke dunia nak umanisat di mana batan nak membagi wala abalas nak susah bagi nak awatan nak batia asal Quran nak susah bagi nak berkata di mana Allah sang kota kuba adi kota kabar anak sana. Ayo pakai si alim. Berkudin batia asal Quran dia pun kabar dia asal Quran. Matang kau Allah kaput pekabati asyakuran. Apa yang dikamata obati asyakuran? Nak pekabati akan. Nak tinggal di minum terwa. Nak ikhram syadika di syurbayan. Antum mabsyib mbati anak. Bakau miksya. Nama ikhram mbati akan. Mbati anak Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah sumia kabakak manakul huwa Allahu ahad. Nah antum mabsyib mbati Quran. Nah inu miak kasyuti so ada nama ta'ina mini bagak sa dunia apa ya premier te siya may nausinayan na pagpakabat te sa Quran na pagpakatali yung makukubay may nausinayan baru yung tanong kaya kausap ang tanong mga lokstano ang una ang tanong mga lokstano kadua niya sa mga lokstano amay kadiyod makapanabag sa mga muriatonin amin ibagak sa diyo ka dunia kaya asya tanong mga usawa na dago ganubag Nanay no kaso di pagatigram no sa TV, di ka di mo sa TV. Nalimiti ka, mapasan na ko kasakuran na bote kasukuran. Nagira mabubote kasakuran na bolo nigra gagawin. Na manong kamu pakake ito ha ayaw pa nang bilain ka na baka madisturbo sa siringan ka. Padahal mabigira ko na din nga sa siringan ni papapanian. Ila mga pakang bubunto niyan. Inna a'tainaka al-kautsar. Nah dia ka siringan na miya bungal-bungal. Pak itu aku dah ada ni ya. Tapi kira kita nak tak macam siapa? Baru saya ada kuat lah. Tak kau ada ya. Kalau dia bisa kasih dia bisa. Kayak gitu nanti mati bila orang kasih dengan anak bangun pak ada dalam pak. Abang inna ataina kana khautan. Nanti kan dia babu kesabaran bangun bapak atas dulu. Ini kan dia babu kasih dengan anak. Banyak dia orang karaoke ni. Yang tahu siapa sini yang pak betul tak. Kamu kan dia siapa tu? Tidak mana lagi buka painan. Tapi buat kali. Tapi aku nak buat kami kagak distribusi masuk pendekat. Apa sama masjid? Datang orang dato nak membaca Quran. Nak amai keadaan di sunat, adi sunat.
na kekem penang kasumare eka berarti kasa Quran na ayam ananian na baka itu angka sadin kabadis turun di kota tradisional na baru mana geranya kasih mati tu tahu apa yang orang ikan dan ini kasih dengan anak-anak tak anak ke apa yang orang ikan orang yang apa yang kain lagi dia buang syaitan dan ini kasih dengan tu nabi tolong ambil anak kebaik syaitan dan dengan yang dipanggil nah tadi mingkaya padahal mah bicara mana sudah getok sana ini kasih mina getok sana itu susu peta kan harus semata tahu waktu kamana tu kagak begitu syaitan dia nak karibat na dua karibat tak eno kami lipat alini pat ka syaitan ibaratnya anak kata guna kana kelipatan kana dengan getok sana nah kalipat itu aku syaitan ayat dalil nah kagak kono komala ko somos aguso ibn nun at-tagriya misha namala ko sira na tugu musa agare sekali dia bisa ngasada oh amyalutu na eno pernah mau ya gak sada amyalutu asal jati puanian na terus ngara na tinawe gere awida na tugu dia bisa awida na ngasada dan mati na miya bek somar lo to asada na biku oh meeting sama tak ada na dan yang terus musa hey musa miya bek sada ayo mama sira tugu musa di tabu ke get pernah di tadi mabelum tashish sada falamma zawaza qala li fatahu atina gada'ana laqad laqina min safarina hada nasaba ada itu yang negara sada kabar tadi sedang apa lagi buka kita gitu dengan tadi belum nanti yang foto lagi namanya nanti dia misalnya ara'aita iz awayna ila as-sakhara fa inni nasitul hawd wa ma ansani illa syaitan ana adkura nanti negara ayat kata hanuna bang kami sudah miya sudah dan kalau kamu tu kali ini patah syaitan kata dia tu idanin abang anak kalipatan ka nak kalipatan alini pat kau syaitan ayat mana kalipat datang tanya dulu lah masa kata sahabat tiga nasa kata sahabat kalau Nabi Rasulullah yang masa kayak oh kadang aku asam syawara kamu dah sabu kita rumah atina nah sampai ke karamania dia kau keribat nas Abdullah bin Zubair kaki kau yang mana ni nama dia syawara anak kalipatannya sudah banyak pening misalnya seran dalam semangat tama sampai kata logowi nak kalipatan ni oba pening orang bisa ngotak ayo kami aku mematar atau patologi namanya kata sama mama ashabat tidak ada dia kobus di penayau nabi nak kalipatan nak ada ya hafiz nabi benda dari nabi dah punya kanayai nak wakin gegaan mana lagi namanya mana nabi nak tumi tinigin ko kayo daun dina awak namanya kata logowi nak dun dina awak nah kenapa kenapa kita sudah bikin? Kenapa dipandang untung? Apa makabaran itu nabi miak kake. Nabi itu nabi sebesarnya sunabi. Allahu Akbar. Kaki sunabi nama itu pun nak pihak ko anwallah ko Jibril saya makna dia nafsu. Pihak ko ni ko mga malaikat ya sapadu. Daman napadu nabi may itu pun nak ino sapadu ka ino pira nabi ke Arabia. Allahu Akbar mga malaikat Allah. Nanti negara dia kata nak siapa negara nanti sahabat ya Rasul nanti ni kapu pakai nak nanti kita pakai kata nak kuat nak Fatimah pakai kata nak apa kamera nak tetapi awan nak isyakia bertegur lama nak kata kasih siapa nabi sadian khana nak pasal ayat pintu nabi nanti na arba'a man kunna fihi la yadurruka ma fatuka fi dunia patkakala situ nabi asatawa mataguruna nabi kadin kabina sang ko dunia sadi kadin kargenan ko dunia paganeron tu nabi na hifdul hadith sidqul hadith na igra abu penunutulan syotau na petishka dika pemra dika pemuka asal aku anu tahu sagina ni nak apa bukan na dikadin kabina sang sagunya na dikadin karesan dikadin kargenan kedua tu nabi na dia kata hifdul amana na syokasya apa ko sari kasya apa ko sari ay kata tu nabi na al wafat bil adl na syokit tu na inqa ko diendi ay ikapat tu nabi na dia kata afatun ta'ama na syokap mamagay sa panganangkan ilang ka alaw na tao ama na makipuso ilang ka alaw na tao atari mo ka ipuso mapasani ka pangalim kakana abakaran na sa liya ka niya bagi mo ta kailay ren khalin babu na bele ka enile karumang ka mama panganan na kay siya na kada babay na mana na paguita niya ta kaya mo man din ipon mungkin mana niya te pero ay mata mo la ba kay na
Dia terima susah bagi kemangan itu. Tapi ada mga pagari ka nang ibabatay man to. Padahal mabu lima apu mamagay sebab aku kontrol ng mamong. Kama sama apu siapa din, may apa masasarawan o ina tilapia, na may apu pengalaman yan, apu pengbuku niya na di pangalaman. Na patutulungan ng mamong, kababantay niya, kabilangan niya. Isa, dua, tatlo, 10, 2 bukol. Message, punya kan pati sa sati mamiyatay ka. Na mabu may sebab na di mga apu mamagay kasi na puti. Tapi aku sama mata aku nama magnet baru sana apa aku nak mamatay kan? Kalau batana sana ni kesinita. Mata apa sana berbeda? Karena orang dia nak tahu. Kami nak bidah, kami atamilahan. Ayo sama bu negra ma buas kama mana ya kau ma pabe kadin ke karomaka. Keses kadima turun. Napa membagi kau? Importante nak yang anu semester ka. Kaya pa nagkapagay ba nga niya pa mabagay na din na labo. Kasi magsiga ng mga natamatan sa lamisa. Alis na. At yun na siya, barakarila kang away pa. Tigi ka ramang away ba? May kaperman, di ko naman masasasya ba? Aba man nabiyatik ba? Wala ko na ito na masabar. Ang nagpili kayo kita ko na mamaw, di na ba napaya, ada sila napaya, tinus na. Terpo niya sa tinus na niya, yan ang siya, umiyak kakapit niya. Nagiging nga ito, di kinunit na kakalasi. Di na di sa makalasi. Di na pagkalakay ka, makanya manakay. Ino, sunabi, ayam niya alinabi, na dito na kabarakat taman, akabarakat tumama. Igira ayam niya pangaruman niya na babay, karuman niya na babay, na di yung kota kalulwaluwagan ng siya karuman niya na mama. Pamana, imra'atun bilyasir ala zawjiha, so kung sa mga nakalulwaluwagan ko karuman niya na babay. Ibaratnya nama kamu si karamanya, nama lagi duman asada, itu asada, yang mana? Namun nepugui si karamanya, wah, pangan nama nak ande. Padahal nama nabu ya, maka masuk karamanya tabir, nama bisa bungkong mami akala ada terkalau awal. Nanti ada kamu masa bagisan, nanti ke paru-paru nak apa kayak kan? Nama kamu apa nama bisa datar akala asada, nanti kamu masa datar pakati apa? Dia kalau tidak benar bagus macam. Nama bagus orang mana di makan dia berakalnya. Emang gue dah punya gue pagi kita. Tadi gue makan pun. Mana kata nama gue makan betul. Atau nama dah berani menteu. Nah, begitu tanah saluber. Mentu itu na di tanah di seberang semua ada rupatan. Ikhlas pernah di terus pegawai apa yang mungkin namanya. Kami ada sepuluh dah di terus ada pedih. Basta sekarang mengadil terus ada pedih. Nah, pakai pamulungin. Yalah anu. Ini pun dijual tu. Yang punya nak nama apa? Fatwa. Dia mengalih penduduk. Jadi petana kana dia mantap terus nak ditaruh di pamagusin mengalih penduduk tanah. Yang mana dia? Na isau tu apung gula anu tahu. Udah ama akak dah ina khalamu namanya nak kuburan. Na mbetiah Quran. Kasukabat sa Quran na babakang dia na kumbala alos ka. Paman tarakaha faqad aqahuma wa man aqahuma faqad asa. Nasali sa tawtu nabi ibaga kenanan. Anak kegengnya nak apa sedekahnya kumbala alos yan. Na dibagi sa sedekah ini na syama'yan. Anak kegengnya na baca sa Quran, na dibaca sa Quran. Oi, na sabenar tu nabi akean derwak ke anak kasam ya lali maka sumpah anak sekarang. Mana ni nama tu usaha tahu, mana usaha. Nah di kamar mana sekarang nak au bidoa, nak pemangan nak kasadua. Ikhlas kau nak bersyukur nak kau, ayah boleh ngaji sunat, ayah tiga nasi yang aku sadua kata sunat. Nama kasih yang aku sadua kata sunat, na pangan nak Allah arin anu Allah subhanahu wa taala. Nak spesial tu terima anu Allah. Ayah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nantinya ma min abdin salla al-farida wa da'a walidayhi bil maghfirah illa astajaba Allah ta'ala lahu du'a'ahu ghufira Allah bi barakati du'a'iha lahuma wa qala walau kana fasik walau kana fihima fasikin. Dakuna urip penuh Allah asembaya saparalu atau paradawa paman nabi simina saparalu. Nah kagi aku mak asimbe nga sapara lo
Namanya ni kasa ini panganin kasumban anak sekarang. Sama na kenapa no maratang yang kan dua sekor yang sampai ngaparan? Kaya dia ada nabi nak dah orang penawala asimbe sabarano. Owai na orang apa asimbe sabarano nama mana ni? Saya tak semua mana bela saya panggil dia buat. Kata dia ini. Akan apa bida asal apa mengenai kau orang sampai ya? Dan ini ya, dah tu nabi orang penawala asimbe sabarano sampai. Nak orang apa asimbe sabarano sampai. Nama mengenai kau Allah saya panggil dia sumber aluksian. Nak pakam berkat Allah saya panggil dia pembela aluksian. Sampai ayat betul penolong ska. Nasi kau yang mana? Nak ada apa tiada kau Allah? Adina kata dia Islam. Kada geda ulama akhiran. Uri nak ayat mana nak kata nak apa tay? Akan nak betul untuk Muslim. Nak pakam berkat Allah. Nak ibril Allah Taala pembela aluska. Semangat syaitan. Kata sakan ayat kan. Oh mana kau makasih mereka kata imam mau dia bagi imam mau sabarin lagi. Nama kami makasih mereka nabi kami di dua. Kaya dari lah nama ajar nabi. Dah orang pun Allah makasih mereka sabarano. Nama ni kau Allah Taala ni pani ni sembah aluksian. Dah bagi pakam berkat Allah Taala. Kata biasa tano ya oh. Apa ayat mana kape itu tak? Dia na, agi mau tak sabar ni na kape itu na di pendua, na di tunir kau. Kadia kemabu pagar itu padakan. Kaya mana ta? Naba kape itu padaka, naba pagar tanah akan abaribar. Na kape itu, maknanya na kape itu kan ayat nabu. Okole kan na kape itu padaka na baribar tanah. Anak, apa sana? Badi di mana kita jadi ni namanya apa dia? Ada kau. Katia besok siapa pernah dulu kita bukan sahaja naba nganggur dia namu. Paman ada urut berat ya bagi kebetulan namun. Ada mampu mengakita betul nama, bahkan yang betul namun. Ada mana nak besok saat mana ada tamat-tamat. Ane ni kaya dia tamat hutan ah. Berkalaban kau mengapai. Mana kanunan pihak asyagat. Mana kanunan pihak asyagat. Mengapai pun. Nama nak ada saya kau pihak pablo. Apa mengaji muda bila saya mengalah. Ayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Najina sesabagi kumang na mga ulama na bid'ah makruh abas so mga bain na disira ko mga kuba kata sesabagi laman di mga prehaji mga pagumrah abana di mga sira bay oh ay mo di mga sira si sabagi na mga dato o ginasukan dua ko mga luksyon na kana marata da'at nabi man massa li ziyarati walidayhi kataba Allah ta'ala lahu li kulli khutwati mi'ati hasanah وموحى عنه مئات السيئات ورفع له مئات درجات دعت النبي أتى السيرة أن ينسب الألوكسيان كوكوبانيان نباك الشرط والله أمن السلقان أخوانا أعنيان أوي نباك تسمى بيا أئم بغيرون والله أمن السلقان دي وغيان أعي إمبر والله تعالى أباك تسapang katanya ke surga. Mana na semang ada tu, adi sisirah kembali aluksian, nambalasan walau taala. Leman tu na kepakai pada orang pun pada kalimat tu, kelipatan yang disokong pada aluksian. Diundi na mga bisira, na sakano mga bay, lagi makaror kanong bakan bisira ko mga kuba, na uban yung pakalipati sumbala aluksian ko mga pangniniw, igira adikan bisa sambayan. Igira adikan bisa sambayan. Ay atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإذا جلس بين يديهما وتكلم معهما بالطيب الكلام أعد الله تعالى القيامة نورا يسعى بين يديه فإذا خرج من عندهما خرج مغفورا. إجراء النبي الشتاء لم ينتن بيا بلا الشمرا إن أكا أم شماكا أما إن دبكاش إن أكا أم شماكا لم ينتن كanggeran. Na imbitirin kakira sakam bitirin mapia. Pamana imbitirin kasumbara doska. Na isa samur kau na buntal ka. Apa kala na ngasala ka buntal ka. Na ayaw ko na imbalas sa kawala. Na bagal kawala sa alawa na mori. Sa sindaw akumpleto. Na amay kanomyo ka ang ganatan na kasumbara doska tumo nabi. Ay ninutok yan bibitirin kasumbara doska. Sa sasamuran kasira pia. Na kharaja magfura. Namanya kaliu keakar nila ang kawan ng taala. Ay ira ako nang pagkita no sora sa mga laksanwa sa bibiruna. Na ditano kena di makin bibitira eh. Ito ina kolay. Kupa kaya pura mata na kayo ina. Panutulang ako na ina kometo ako ina. Odio makolay. Panutulang ako na ina kometo ako ah. Lagi man to na malakala eh. Suwasin mo ako nila ng ano kasi. Eh wala mo nang apretay niya.
Macam mana? Mana pernah tu ni ina amah boleh dia dukan tu sabi di kai bau. Kati dah terus tapi sina kha usyama khana sabi dah kaput gebo khana pamai kuika. Pamai kuika ayat tanuk pernah masuk kota sakata wata. Sakata wa manguda. Namanya kapia peka perlu. Dan disiran di tiba yang abu sina ya. Ikira aku mau utama muda nak pangarkan sina ya. Ado inakho na pakasya pamana pakanda kanya sina sabangana na pigune sina ya na kapigune sina na panande niya na agagune sa alungan sa dimati na isuro niya na pangamangalan niya na pangakannya na pakaigan niya pipe na sabi niya sa pamana iga ng kota igani na yan na di na ni pamagar karkan sa banang na igra ko na aawin niya sina na pigune sa liga niyan di ay makanin na ipupura rin sa kalama-lama adina di desa ina yan ado ina akan na ay mapapagkaswa inayan na pagkaro perpatapos yan sa kapagkabibin na kiwatayan igra ko na sa ibu sa watakan may kuwak-kuwak ka na mapia sa sakata watakan na tumitim sa pinapulo katawan niya ko na nipipia ito na ko na miya siya may kaysa muna naman na hajj na punay hajj yung mutawatayan na mama at manguda manguda sa karakay na punay hajj yung primanto kami yang masuk hajj na ibu dia terus enak-enak kena ada watak oleh ya kan yang muslimah ada watak kan bagi aku nak rakaat di kapasi pun haji ka dan taruh kasih sepatan nak ginawa kana di mapi ginawa dan tinggal nak ina oleh di mana kasih nak lawan simbah so dia rakaat di kapi pen ini syukur kan wallah na dia nak pun haji kana magaga kana ini syukur kan wallah ina akan nak pegerakan dia sehingga sabenar na tinggal watak kana dan taruh kasih sepatan ginawa Pagkala ka ba ano ni kalala ka kana mi atay ako anta tingin ni marigura antay ka panran antay simbera antay manamarakan ken nako tingin na maragawa nako to adi ko tawatay na telik ko dunya sina iyan adi bakarela sina iyan kagino ko no ko tatantangan ni inen siwatay na pulako na kede mi adi ka kede naman ko makakayo na ayo bo mi ter ina iyan ko maasagad ay daw watakan nakamura ka angkos kamu ayabu abia terwine na kamur kang sham sasati mana kalima sasati mana adiru wataka na kamur kang skabo kau tu di kota watana pedih na miau sadin kota masjid kada umna misubem sasuna na ada memang ke sadin kota dalam ini amam atako na siimnya ga pasang kota masjid na di syopan maging na miya kapan lagu busut ko kada kadua paitan lalu miya kopi na wala sudi sabasti na aya kay suganiran na dia ka amang udah ama peka peluk-peluk sa di mana bayan tiada kuno na sinayan na dia ko to aya maknanya na lima karila sinayan wala na kay do pusa sa kay to tate so ta ko mamati na misim bayan na wala pa magagawa na wala pandung baga na wala suati sa sabala amata na wala potoli sa kawanan na lema na wala potoli sa kawanan na ai na dia kay arugu iyan na minit akan salawasya na oiran tunda na oiran na kay pamana pagatin nga kokoro kayo na pumurok na utama muda ada bukaya khani ka ibsha kapuro Allah taala kada abakarkano pia manako amanako tumada kana tawani kadi pamrakas kami nyomam sa masjid na kagin na pamiati pagatin nginihan na ayo mo mi tere na tina mga gari badi ke pakaya di dia bakalan khapa kaki dia di terung ini wadi kesakato mama kami manako kaki bada na dia ka agala bakian kaki no ana misamata asabana abu sabana lima sabana na kati amini tena tanau nanti na badi ke pakaya di dia bakalan khapa sadia kay ada namaingan aba kami manako kakamur kana wallahu taala kada abakarakano pia manako badi ke pakaya ya pakana khapa ni saga bada kala tau nakate so sakata mama ayah mana dia na tedi kuda ni sinayan na di makarina murah karakan ya ina ini makanya mesra kamur karakan ya ina kami apa kageratakan lagi nawa ina akan adun kona miya kakela na sakata wa mama na kona khima khagiro mata sakata miya kakela law ado bukaini urakan kaibit kasyakiya na di sumya kapya pe kapolokolos abara simba amanguda na wala mo na kayo makilala na wala pangarik kapag paglisang sarila doon ini kami ka kaya mo na miskada miska makilala susunod daw talim niya kita
Nakagya ko na kumati na niya kagirawa rinil ang muskano lamon. Garay, yung niya kagilalaw. Bawa akong kang gaganawit akong kakiina, kagwisya uraw takan siya. Gaganat tanak ang siya na di mapipi ang ginawa niya. Napitigil ako niya na di kanaganatan, kani mapipi ang ginawa niya. Na inuang kanang niyang gudaw la, kagapakay amin. Pama, namikirata ang ginawa na kaniin ako na. Agya ko na kawilan niya ang utagin na niya, itatarap taray niya. Agya ko mga masyara sawalin na nalakaban sawalay. Namiya kagilaw sa kahit may daw, gandang niya tayo spina. Nantiyan na gano'n, nalakaban! Nantiyan na lakay karakan! Lakay karakan. Kaumamak kan siya na ada penamatay, ama kapang niya kurun sa nila, na urilaya ko niyan, nagpakay nila anak Allah. Na upunamatay siya na, ada kurun kapang niya sa nila, na inikalatakadal, kakapunawan-awanan ko, adiyo kaya niya suwak sa dunia. Uwirang ko na kaya kapay ito. Inaw na menilis, ini na makaiga ko ganyan, na di siya karatan mo. Benda dito ni unutan na kaya sakitiin na iyan. Sakya ganat terong wata iyan. Yang kagiro sogi daw niya na daw garay, sinaka na di siya karatan mo. Lagi sasaban apot kilenian, na katatamu ng penarubu kamatan yan. May kagiro, may nakungkon na gari, may nakungkon, kabakoro na makay mga nisarila. Dan yung meron ng padiyan. Nakagaya ko may meron ng padiyan, na kaya patan din na mga uda, kaya patan din na mga uda sa panangin na yan. Apo pagar kanihan. Ay daw, inaaka, narilakong ka, inaaka. Naku na kaya mabakaralok sa mata niya. Nanya may dahil yung kaya, pagbangangarak ko narilakong ka, inaaka. Nang naging niyang kakilala, may kagiro ko na di kaina-ina manahan, ang takams. Pakaraan na, ay manong kilaas. Na ako na may tirong mutawatayan. Adawin na, saan suwata ka ay nung kirakanian. Adawin na, rin ay akong kaina. O kung nakin makagilo si ina na daw, wata ka na nasusabala matang ka. Adaw, wata ka na nasusabala alimang ka. Adaw, wata ka na nasusabala aing ka. Na may kagiro kong suwata ina-ina. Ning karakan na napagambidaan. Ino ka na may suwaka ba na may kirata ginawang karakan. Nilekong ka na ninako na nilekong ka. Na ekong bumetirip ina na daw wata ka. Na ako na ke arakaraki si wata yan. Adaw, wata ka na nilaan ko sa kadan. Nilaan ko sa kadan. Narusinan din kaya pantag yung kapatay bataan. Miyata mo tamang udah nakarilaan Allah. Alaman ito. Pagpinangkilaan tanong o ba't tanong di mapakagkirata gino mga inatan, mga amatan, mga ulit mo Allah. Madakalagyan ito ko nakaaya mo, iba ka na rakayan. Ayaw mo, iniba ka na rakayan na sabab kung wala alok siya, mga ulit mo Allah. Ina ko may ito ka na antulab sinikigil ka inakag siya mga. Kagil ko, emang na nina, mawata ka niya, nakalaba, ikaalak yan. Naba di mawiyag sa kanyan. Kaya ikaalak yan, mga dili, nawata ka, nagkawiyag ang nawata ka. Pero kada kala na bube so yung bote na may swata ina kagta. Ano swata kan. Ano sibar ka. Ano man natin ano daw tanan yan mo. Dahil nakakain yung bumi guro. Kana ba ay pagkiguro kana ba pagkasakitan. Sakit mo tanya ko atayan. Kaya pagkiguro kan na uba kani mawiya gawatayan. Na ay mga kada na vida kartabiya. Na miya kada swata. Na ay ini bala syarka ina na usyamen. Na ikapito tani na dilog kumulan. Allahu akbar mga Allah. Mga pala, malah kanuna ini sumpah. Kaiman tu namiya kada. Apa kalipatan yang sumber aloksen mengulit Allah. Pangalipatannya. Agaknya tunggu Nabi, ayat tunggu Nabi yang Nabi. Napito ababakasin daw kokobro tao. Agaknya tunggu Nabi ababakasin daw kokobro tao. Na al-ikhlas bil ibadah. Nasudin ka di kapag ikhlas pasimbah Allah. Basta tanggal ko na sa simba wala na pag-iklas ka. Kasi doon yung sukuba nga. Khadwa tumunabi, abang asido ko ba, na birulwari din, na sa kapipi kong balanos. Sana sa kabayan, ang kapipi ang sumbala, pamana sa kumulyan, na biyopi ka sumbalanos ka. Khadwa tumunabi, abang asido ko ba, na sila turahim, na sa kapag-ituntungan ay kutunganay. Da abali utawa Islamian, amay kada mo na tumanin na ito tulak yan. Di ka ba kaya? Baka di palulak sa tumanin ka. Balila bonus ka ng mga babe, dabir ka nung, ay mapasangin ka panula. May ito, pamanaso pa na ka na kaya gulaw lang sa pipi lagi buwa mapaya. Nasasate man karibatan na initulakaw.
Sasate mana karibatan ini tolak kaum. Na ukapan tagi tu Nabi sedua kata muslim. Hatta lugawi na sila makaginawi. Na ay makana na kalawana sa lugawi na sila makaginawi. Na din ke patut to sila makasurga. Ada bat kau nama mapupungani ka sa ila rela ka sa padaka. Ada udah ane marilay tayo. Bos kana dia na prila anak. Na importante na niya kapang ni mo siya na prila ko wala ta. Ya kadang-kadang kalau magumana tapi ako musalman na dengan yang kumusya. Assalamualaikum ini. Ada kan yang kumusya na kumana-mana narata ginawa ta. Na baru ni kami kadang-kadang pigilan assalamualaikum. Nabi popular limang ada berapa pigilan. Ada berapa pamna komiumus nabi popular limang na nauna na pigilan assalamualaikum. Ada berapa komiumus. Kaya taman. Ada di mga Panginoon sa tama ito. Mata ko nagta. Paman na kaya siya pipula. Ano naman kita mga karipon wala. Ayakon na ikapa akisindo ko kubor. Na Allah yardi'u umroh fil ma'siyah. Na ubang kapasyun. Ubang kapasyumakan. Ubang kapatigu aginawang kakukadarwakan. Paman na gira namin yung kagano baka manata naklikas. Paman na pagangis na kung naginawa ka. Pagawa ko. Kalimatu nabi na Allah yattaba'ul ahwa. Na ubang ka pagnutisyo kabay aginawa ka. Kana ayujahida fita. Na syuka panaguntaman ka kaunot simbag wala. Kapito tumo nabi. Apakah sino ko ba? Na ayukathira zikra Allah Ta'ala. Na syuka pakadakandakalang ka kukatatarabing ka syek wala. Sabi sa kata tanimigak wala na ay kapkasindo ko kabulkan. At rin mga talintanong wala na isa na nga kasiminar. At rin mga talintanong wala na isa sa kabatya sa Quran. At rin talintanong wala ta'ala na isa sa yaman na katahadyo. Balita mga katahadyo na kabubenta no ka sekretaya ama na miya makalalay balas. Apa na katahadyo ito nabi na tasallam il-layla wa nasa niyama tadkhul al-jannah sibay ka kung tanatanawa kagagawi aso mga tao na tatarugin ito nabi. Ayam ada balas sa katahadyo na sa mga pamilya nga natuturong tagungan na daman ng mga. Ape siya ka ng mga naligan yung atawa na pananay ka. Badi mo tatabi pwede po kapasyan na kan ha terjun kan hindi ka lang kung supay ito sabi ka bagay-bagay. Ang kapasyan ito na orang mana? Terjun ako. Makaturog ka kami apasan. May apasan ka sa ako. Patuloy mo rin mo. Emiya kadang-kadang malabaro ni kami terjun na. Api adi pupasyan na padiyan na lang ini. Ilang mana matang na baru mereka ini tuh kita juga homan. Atau rugi dengan apa sih? Ada kali juga wana bundi puasa sasona, tidak apa yang juga. Atau juga baru nasi sekali itu. Bagi mata yang nak berangkat puisi ni pergi syarah. Ini aku tu amayu. Jangan dia mau tu ada orang puasa. Ya puasa cuma puasa. Kabar ka puisi na dengan di panang tim. Atau dia nak mari pelola, pero tu ini pagkasino mo ko beto. Dito ang taman panggo mga pamana kanbulan eh. Oh. Na upang bulan na niya kapula sila na tulumay. Oh. So kaya kapula na tulumay na sumimula ka na niya mo bata. Ako ba? Mama. Hinay na at hindi man Wana tingin man buat tingin itu baru lagi na nakatama ko na buat na talaga tingin man pangalunang na tingin ng mga luksihan. Oh, sabi pa tingin ko, niya ang natingin, ada tingin man yang katingin, mereka, upang nasa ko yung kapilian na di ba na natingin ito kapili, hindi niya ito kapili sumata niya natingin. Na dahil pa natingin may paparatingin o luksihan, mas paparasian yan solusian di sana. Pero wali kasandung. Nasi kuanin na yan lagi. Ano man ang awgan? Anong diyo no to? Nasa natingin na. Dinubuka kaya na. Bili ang dinubuka kaya kita na. So, baka nakabaya na yan. Bertingin dito parli na akuan. Talang mubin. Kapa kaya tingin na. Jamadusa. Pakaisin ka mo tingin na. Kaya kita umusuan. Nari po natingin pulis lang. Nasa ko natingin man na nung napangin sila ka-amir sa ako pa mama ko. Di ako natingin ko lang yan. Namapir na napakasya. Yang Aisyah nasyala bila Ibrahim na miyan misita ko at na bila Ismail. Bagaimana mga pamisita ko, mga pamisita sa Ibrahim Ismail
Ada ni siapa sahawa Ibrahim. Ina ada so kepada saya. Ina ada sawalai. Dan yang siapa sahawa. Nama lo penmarang lagi. Dan yang siapa Ibrahim. Ina antono tu bawa mabu motamia minta tapeka. Ismail. Ina wai. Ina terus masa yang mau karomang bapa koma. Adanya tu akhir asalinya. Mga filosofi itu. Kami nggak tinggal do terus nasa bini do tuakin. Jadi makan tuakin. Lagi aku makan masuk sebenarnya nanti nanti aku masih mama. Tina tak. Nggak ada net terus ngaranya. Udah tinggal na nyaman lagi dulu. Nanti na aturan pernisana nyerta. Nanti na dia pun nggak tuakan. Tanah sih biar nggak tuakan. Dia mau makan. Tapi namanya sih kalau mati. Ina mapia. Oh, lagi aku mana po mami sitap masuk ama ina Ibrahim Ismail. Tina ada soki Malaysia. Ina papasan ni karamani. Bisa kasah kau ni. Nanti ina matanya mapia betul Ibrahim. Nanti ina bapak masih karamana terus karamana dia nanti pakai nanti yang pagalin no. Ya kau mau masih karoman itu semua. Ini ada semua jalan tapi anak bisa kawakan. Nanti ada apa yang akan ini bagaimana? Nanti ada sopan suatu akan dengan konsepnya dengan pagari nasi tuakan. Asyik putih nanti dengan pagari nama takarmania. Ame kasabubai nadir kamapea. Tamang anak sekarang nanti pengadep bapak kontrol dengan yanum. Oi, nama warorong penantah kaya maknanya nanti kan yang perhatian. Nah, kepakai talangan yang cukup baik. Oh, kepakai talangan yang cukup baik. Ame kasubradin, adi nggak bukiban, tinggal kipan. Tambah bangun apa kan? Ibu mengadop saya nabi adi nggak bukiban. Uri naya maknanya nadi sirah buku baru semangat sekarang. Ayat mana buku merona pagi lima ame kabar ikut studi nak kabar dari yang mabuk. Mabuk pilih nak apa pilih kabar? Tapi jangan tuh dok selalu. Oh, ayat Peter nabi. Natina dah ma yuribuka ila ma yuribu. Gana tingkas sejun ma pepe adinawang ka, dasai kasum ko ma pepe adinawang ka. Ada tak na apa migran ka. Pagkasele kamama tabiya maka penderwa kakak kebinasam sa mga lokska maka pugwana kanu kung sa mga takarama na tuma bakal makasabi. Tuma bakal makasabi. Amet man kadiga diga pakai bemaad na moto salat. Pagawang ako babay na haram o bang kaaway subabay adi maadin susara ta ikalak ako babay. Di basta-basta bende ni yang asira sama pamana di buah dan yang akan nanti nagkaawang mo siya ka. Tapi yung magbina ay maknanin na di buah dan yang apa siya na hulok siya ka. O ay natigaawang mo siya ka. Kenapa dito pamana o ba tanto din na ay maknanin na kung kakasubra na siya na matigting mo alalang ko na ito. Wala ba ano? Ito siya lang ang di kepakai. Di kepakai untuk tanah, nak untuk syarat tapi tanah dulu. Ubah suruh balai ya. Kami kan suruh kami, nak suruh mana? Di kapater kami. Oh, itu syarat. Dua ayat kedua sana untuk balai ya. Akhirnya kami bilang semua mau terang mungkin. Apa yang ini? Ati itu mau beri mengawat tak ini. Jadi mana mau beda dengan mengatir besaran? Kami sum-sum ini. Nah, ada mengasarat. Ama mana na bagian na apa sih? Madang-madang na sebut. Abela. Tapos sabi pa na mag-sibuhay. Tuloy na. Hindi pa kayo ang tayo pa ata. Mana yung ginawatan. O so, loks ka. So, sabi ko sa ginawatan. Ayat Sufyan Al-Thawri na persya karibatan o pagpamangni na yad'u li nafsihi wa la yad'u walidayhi na pagpamangni sa tao sa libo ginawa niya na tinipang sulok siya
Alipatan ng kapamangan. So kapamangan ni, nadaan na kaunay ang ginawang ka, naubos sa mga pamilya ka. O ang pusak kong mga agali ko na leadership niya wag ginawa niya punar ka, naubos sa mga pamilya niya. Dahil na kaunay siya ginawang ka, naubos sa mga pamilya. Hindi ka pamangan. Di magamba kaya ba tigay Allah, rin ang kasina ko siya ma, ape dia ko makere lang, kamali di siya mo. Pakasurga kasina ko siya man, ape dia ko may kasurga, kamali di siya mo. Itu ka pa kay. Baka makano siya naman mo rin, natuwal daw sa ala, na mo may nasurog kanudan, sa kagina narakakadan, at tigay di audition doon. Ako kakapsin lang siya. Berna na utak manibel, di mana niya na, daan na kao unay ang ginawang ka, naubos yung walang ano siya. Wala pa anak. Adi, dia ginawa nga. Ayam kita nonton na. Oh, alam mo nonton ta. Wa qurram bighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbawni saghara. So shwali bitar sa Quran. Teruang kaya Muhammad, arilay akong kaya Allah, nagurilay kasamban Allah sana. Ayat bitir wallah, paguna na kanang ginawa nga ng sumban Allah sana. So shwali utali bitir sa Quran. Wa qurram bighfirli. Teruang kaya Muhammad, arilay akong kaya Allah, arilay kasamban Allah sana. Sabutan mo yaw. Na alay mo, pati mo pa kayo sir. Yung kapulag sa subihin Islam, di isang niya lang. Natunaw, doon na doon sa kurong. Di ka pa kaya mga palabi. Didin. Nakapirin. Din ka sa asyara, yan ka pangkos at nakataskilan, na niya timur na nalag. فإنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنا بورس أترن ولا أترني. Bila nak wallah, dua inabu, kaki kekontrol lah. Ano to di ka kontrol? Aba, siya ka mana ba di ka na pa ka? Oh, wala na. Niya kaputi na bukan na. Itu man kailangan matabi ko man apa masuk bermain yang ada siya din na. Itu man ka nang ano siya. Pwede yung kapta na